Vedrina lica, isto Božji poslanik alejhi selatu selam kaže Ebu Zerro: La tahqiranne min al-ma'rufi shay'an. Nemoj Ebu Zerre prezirati bilo koji vid sadake. Makar, kaže, da sretniš brata muslimana nasmijanog i vedrog lica. Vidiš čovjeka, ti ga sretniš nasmijanog lica, kaže on, šta je tebi? Što smiješ? Pa smijem se, volam tebi, nemoj, razumiješ, što moraš ti znat sad da je meni umrla nena i dedo. Ti imaš braće kad god ga vidiš, namrgođen, še mu i tako mu lice prirasti. Šta ti je, kad mu nije mi ništa, pa gdje se pogledaj, čovječe. On uvijek, to Arabi kažu, abuz, namrgođen. Na svakog on reži, jednostavno to poprimi, znači glava, fizionomija, sve to, pa deno smise, to je džaba, čoveče. Allah mi, a ne, prazite, kada vidite čovjek kad ide ulicom i vanjštinom vidi se da je musliman, pogledajte ga. Pa čoveče, ne smije se, to je džabi. Ali ostavlja velikog traga na braću.